Muthino yo kianda mwaka w'igirwe nemero nkebere niseto ekero cyaragire Chinsa Isano na Ibere cyaburuma sekero ngo kwariya asemesa yamangana maya ekero nsembere tunani wenda te gutware weekendi yawo entero kabisa ndonse soberede hasebali ba kwende kanisa se edini ya Adventista barase kanisa gose mwarura umwekira singa cyino ekero bali ba kwenda litiko lyangyo na inu mwenda te kuyarigania asenjera ya bene asujusa simalitiko lyangyo ngo irali bagali abantu ngo kwariya asema ya Chinsa na Ibere iriyo bana lenda te ime na isiko ya Gusii kiaga na mange akorekana chinkongo inye chenze ihali ya sense ya muroko kubatikana no mutengeje nyo korekana sense meli ni gobono abantu bakure ni gobayikire chimi Isano nemo emeronge 3 na babere ase ensemo eyo boyoni ndoje inabe msiebe county ya Meru ni gobono banyarire bagote abuna ni gobo chikobeke petition eri korana omugabana bwe county yugo somo tuoye mborongole ekiagara bagote abuna na bera toekana na mugabana bwe county eyo mutuwa yetu ikarane dubuya ekiagera ebintaho kora mbiri gokorekana nebintu bitakero korekana n'umuntu buya abuna bakwanire ase enseme yibo gomora ense Dr. William Mutoni garase county ya Nyeri anekero ajikuigura EOBC ye kiama kia IUDA ase enseme omo bunge babu wino nigobona ko embakasi nigobona kare koboria aborokiwa abe university kogenda asomogiro kiagera buna nigo school fees ya nyarire geko mentua ina ali agenda tokorekana ime na isiko ya Gusii manjubelia karono jena ba msie korwa se county Nyamira abarabono nigo besokire anena ukwanera lingana didi diogwa kwa isiko komo wasiri bo bachenu ase county yo ya Nyamira ikaranso ike were chinga kyao chabe no mayana ali agenda tokorekana gosena ningo chokoretera asinjira yoko ya chuta asomugaso obono tubotere na bugari nyanja makuru asense mirinde ayane kuna malugine chibichago chaire asinjira ya bene eliane Brighton Makori. Tiga bantunya chake korwa se county eri ya Nyamira ekerobona be msie korwa se county yo bakura wano mokonyi bomunogeri bwebunge yo Thaddeus Nyabaro mokonyi bwabake ase bunge Duke Masira amona bande bono banyarire baokwanira engana yoko butwa kumuwasiri bobocheni wase county Nyamira Timothy Ombati ase bono bamubolire mugavana we county ya Nyamira Amos Kimomi Nyalibo koba ensemo ekerobo tukibwa chakiwe igoro yengane ibo igoni ko banyarire bakobole buna ebitambo kerobu nabiri byogoteneni wemeremo gose byokobutwa ase omuwasiri bobochenu binyare bigokorwa abo igogochi ase abo bisabali banyarire bakoba ase sector ya afya ase county ya Nyamira ngamono oli bagane tinera nyare kauteneni wa emeremo no mochief officer asenseme yo yobochenu Mr. Andrew Ongere amo nomo accounting officer asensemo yobojenu tadura ngwa kibanyarire bakwana nigoro yengane yo yokobutwa wa Timothy Ombati oyoro muwasiri wabojenu wase county ya Nyamira. That is Excellency Governor Amos Nyaribo as the county CEO to also take personal and collective responsibility over the matter by stepping aside from office so as to allow free, fair and impartial investigations into the scandal. All which was done in the eyes of the governor. He is the one who launched the empty boxes and now turning the sword to one of his own or one of his making. So we also want to ask kindly and patiently our Excellency the Governor, step aside as you also give leeway to also come out clear that you're not part of the shivering of the medicine. Nyamira wanotiga toirane ase county ya Kisii twende wikase wodi ya Masige East yotoka se bunge ya basi
kaunti ya Kisii asomwe musiebwe wodi yo Michael Motume anyarire kaote abuna ekerenga kiaye ase wodi yo nigo arengete kwene kibuna ekeraro obisi wodi yo ngoikiranire ebirengo ao byamagendero ase ensemiga okwana litukirigoro anenekeranyarire kaoikirana asomo chango bugosira ebyombe byabasubatu sabangina ase wodi ose jirani yaye ya Masige West nigatete buna ere nigabegete miroberio yogosira ewodi yaye ya Masige East irinyake wikire birengero byaye byamagendero esengingwa te Masige East na yokorwange ibintu bitatu obolibi obotaka nobolwaire ebintu birenga bitatu. I'm fighting against disease, poverty and ignorance. Ekorambete gobiere naki embali emyaka netane goika aba Masige East balimura muri bire ya seskele yonerati molenga kinarwa ndese giere ase chinga kieche Johnny go Michael Motume yoromwe musibe wodi ya Masige East anyarire komoja umubunge bwebunge yabobasi Innocent Obiri anekeranyarire kaode abuna umubungo yo niganyarire gakombya magendero ase ebunge yo yabobasi anenekere taracha ya nyamacha anyarire kuwa emetinyarire tano moko ikaboni getaracha yara etaragachwa boigo bokorari asinyagitari ao nigo chire chimbe asensemeyo gosemero biriyo umubunga atakere okora asensemeyo tarakora go ikabono ekerabolire ababasi bonsi koligereria enganeyo abantu baminto batokwana kolwa ngendo yego kwana bobasi noa etaraja ito ya nyamachi yakule mitinyene ya rosi emoja limo yose yakule enyagita limo yose yakule emuta etondo tukamego muntu amato korera apana Chibesa national government nebu acha emergency. Titoko tuwale tarache tukuitika. Enya kitali ya kule, emoja ya kule. Baskali mbaiko nyara gweta kwenye nyamati. Toa neko liyo muntu. Omoshimu obiri. Anonsi asara. Sama skani ya maneno. Atoro senigendo ki. Etuwa ya kujigiro mitaikomi. Titofumoji. Ntumasigega. Tariwa astori. Abantu baminto. Tobuates. Tobucha wake ngoma ya abogasi. Motobuates. Nage na matanga yomuske manoti. Naseti ina moke. Wonte leina nange getoro kia ndetere chakubenga ngego ikanige tangase. Abantu bami ndo tikatoba amo. Tokora abantu baito nechinguru gotoro. Mwaja boy. Kerondegarete ase bunge yababasi tigangoire ikase wodi ya Nyacheki. Sitokonyorana nomwe musibwe wodi yo Naftali Onkoba oibono nyarega kobori aboteneri b'abanyanyimbo asensemeyo ya Nyacheki kwene kibunango tingibare oborendi ayanigago jamagega yo mwaro kyo yomo aburitukirigoro gosirio bogima bwaye ekero ebibago byanyarete biko musongera asenka yaye iyerete buna omuibyo yomo nereka kubekubya gakoikernwa gose abamenyi pensemeyo kubabwatete omo ibyo yomo nakomosamba ase ensemeyo ya Nyacheki anena sensemo ya Mochengo korengana nomo MCO yoni gabode buna oborendi boise gotingiwa sensemeyo ebobegu buno mbokorekana asensemeyo. Shida imetokea pale mahali inaitwa Mochengo. Mochengo watu wengi wanakaa pale, ni center, watu wanafanya biashara na watu wamekuwa wakiishi pale kwa amani. Lakini ile kitendo ilitendeka leo asubuhi, mwendo wa saa 2 saa 3 asubuhi. Mzee anaitwa Isanda, ni mtu wa hiyo village, anafanya biashara na amefanya biashara muda mrefu. Ni mwalimu ambaye amefundisha watoto pale sehemu ya Mochengo, Ebiosi, Nyaribari yote, amefundisha watu wengi. Lakini leo nimesikia kwamba alipeleka mjukuu wake shule, alafu kurudi amepata kwamba majambazi wameingia kwa nyumba yake, kisha wakamvamia, wakamnyonga. Na katika ile heka majirani walisikia kwamba kulikuwa na kelele, wakatokea wale majambazi wakatoroka, lakini mmoja aliweza kushikwa na wananchi na waliweza kumuua kwa kumchoma. Mimi kama mheshimiwa area pande ile nasema kwamba hii mambo ya insecurity
security apparatus wafungue macho, the DCI. Tunataka kuona wale watu wamefanya ile kitendo wameletwa into book such that they face full force of law. Otherwise, ninatuma rambirambi zangu za kipekee kwa ile familia ya Isanda na watu wa kijiji na wale marafiki wote wa yule Mr. Isanda ambaye ameuawa. Sejinga keche Johnny go omwemsio yo Naftali Onkoba nyareka kwanira igoro yo kubagwa kwebunge yabasi asaderuna osa aise airo koboko oko baganwa kwebunge yasaderuna ebunge yese kobagano chibe Ibere niyo era chigoko nyamagenderero ase ensemeyo. Constituency yetu ya Bubasi ni constituency kubwa sana. Iko na wards 8 na ukiangalia population yake iko karibu 130,000. So hii population ni kubwa na in terms of land mass it is big. Tunaomba ile bipartisan politics Bubasi constituency iwe considered, iwe split into 2 constituencies. Sisi kama viongozi tumeamua kuja pamoja, sisi kama MCS very soon, kama mbunge wetu hata kuja hivi karibuni atuweke pamoja tuandike memorandum. Sisi wenyewe tutaandika memorandum, itakuwa signed, tutafuta wananchi tufanye public participation. Ile memorandum tutaipeleka pale ndiye iwe part and parcel of the discussion ile inaendelea pale at national level. Omwe MCA omojole gose nominated MCA Karen Magara nikobona nyarire kago segeta basubati kwene kibuna nkoli gibara mabaga yoborai ao nekero chikura chiwa gogako yakwana yuanene ase ewodi ya Masige West nerekeranya dekawikirana somo chango bugo changere byombe wetani meronke wetani emye ya mone meronke bere yasirutwe no MCA we wodi yo chakbo bagaka nigobono Karen anyadekawate abuna abasubati bese konyora mabaga mange yoborai nonyena sichi ward nonyena sichi ward aho te koirera basubati kobano nominated usiko chorwa abarumbata kire kwirwanira asokonyora mabaga yuburai ekakubaire mwana moisete school woko mwempawa uchkwirwanira neke hakwirwanira achireko sabuna wame miogo tete ku encourage women watene miogo ekera that is the only way we can reduce the nomination in the Kisii County Assembly. We cannot afford to have only one elected women, and most women are the ones who vote. When you are voting, be mindful of the gender. And I am saying this with a lot of passion. Because you cannot kumare miogo, okomo saja no kumuni atano no kumuni atano, echio kumwe chwe kanyamacha bila wana kusacho. Ekero obukurumi boreri hoteli nene asense ya Kenya nigobono motenere monene bwabakori mirimo be serikali Felix Gusii anyarire gakobori ebunge kobeka machiko ali arachikurwania obukurumi asense ya Kenya nigaya kwanetaya asige karo kyababwatani bebunge na bali bakolingoli na agotwara amangana yo gukora audit osekolingoli ebese yeserikali sensemeli ya Mombasa nigateruna emerobeli sikubekwa obukurumi na bokoera sense ya Kenya. Corruption has permeated all aspects of the society to the extent that it is normalized, and citizens, businesses and public entities even nowadays factor it into their daily expenses and budgets. The evidence and painful impacts are costly and out there for everyone to see. You can see poor quality infrastructure, you can see insufficient health services, you can see inadequate social security systems, you can see unplanned, stalled and abandoned projects, you can see phantom projects that exist only on paper or in people's minds. Money has been spent, there is nothing on the ground. Money has been spent, the infrastructure is not functional. Money has been spent and you get inadequate social security system. We have to act. And it will not be possible for one arm of government to do it. All of us have to come together. Kubatikana numusangano yonyarago kwarigani wa sense ya Kenya yorenge kobeke mirobelio
yogo chikuri na kyogo chenji kwelire gokorgererwa ni gobono first lady Rachel Ruto amo nabarai bande babekire meroberio yokone kwino bosime kimete ngogendere bole asense ya Kenya asekirenga kyokorgereria ogo chenji kwelire asense ya Kenya musangano korekaneta se amagacha state house ya buri tkuregoro ekena kibade birekera konye ogo chenji kwelire anaso gosimeka emete bago musangano yonate go ikarano na Dorcas ligati abo bonse babwataranire asomoroberio bobosimeki bwemete. Professor Wangari Maathai said, unless you dig a hole, you plant a tree, you water it, and make sure it grows, it is a talk shop. Kisii yet was not a talk shop. It was doing it and actioning the right way, the mama's way. The leadership of the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, we achieved a unified approach that simultaneously pursues climate change and development agenda. This will see the continent go to COP28 with a clear and united goal that will accelerate the implementation of the outcomes of the deliberations which are contained in the Nairobi Declaration. Learners. Omosangerekano o Lake Region Economic Bloc yogendeta nine koligereria emeroberie kobekwa aso kwiranira obosimeki bwemesi amo no koligia amangana yesukali asenseme yo ya Kakamega osasama ya Western nigogendrete ekerabare mbatakire konyora lichibu musangaro yogendeta korekana asenseme ya Masindu Muriru nigobono oretira barai aba kwanire kirenga kimoroberio yo asibabuli abaremi ko babwatsi nakobeke meroberio ranyare kwiraniri obosera bwemesi asenseme yo kwaneta mangana yo Moses Gutangura oyoro monogeri webunge enene asade debuna bono oneta yotakire komachiwa igoro yogosira kwemesi asenseme yo kolende machiko natakire kobe kwa maya yogosikia omoroberio yo, so that farmers can be able to benefit from regulations and legislation that will guide their activities. Now, where is our problem today? As farmers and as you congregate here, I want to urge all of us, one, to avoid the usual blame game, because we know the problem, we know who started it, we know who did what. If we continue blaming each other, blaming government, blaming former governments, we will not be solving the problem. When you have a problem, don't look for who to blame, look for a solution. And we are here to look for a solution to the sugar sector. We all know that Mumias was the jewel of rural industry, not only in Kenya, but in the entire third world. The SCP that Professor is talking about, I was a member of the SCP. Ayuwano na kuarganiria se jinse ji Isano na Ibere chabano basokolele nyona agikoraga Chinsa ikomini chikobaga igende ngotebi amona mange banandete gwatika ime na isiko ya Gusii na kukubona kwenda kubwati mirubirito ya keraditu kunyirandora asenseme ya YouTube tonyora Ndizi TV News asensemo ya Facebook ni tonyora Ndizi TV News Digital abuno tonyora ekiagera no Ndizi TV gotoka tonyora mange banandete gwatika ime na isiko ntarakora asensemo ya mangana maya ya Chinsa na Ibere ni maitena karongurwa ni gochikwanya na rumba amete kuna wabenzi wa rumba kabisa abona nataka timu kubwa ya rumba turabara kwaria ni bande bina ni maneno matatu wako nayo ama ni mengi umete leronyo de adore ni mambo ni matatu lakini bwana wabenzi wa rumba ngoja watu tena wao wako na matatu ama wako na mengi wanongobalika ni kabisa baache watu tena wako na matatu ama mawili safi kabisa ujambo umechanganuza habari hapa safi kabisa kwa nini keke chunchuko kabisa sana tangarabona kwa lakini mbona ndio kinga kibago teba matatu kusabirane ni matatu bana moja likiwa ni eto ingie pale ya pili ita utembee ama usafiri lakini mimi na tatu sijui ninajua mbili pekee yake na wanasema iko kwa Biblia na bate tena mangana inara se Biblia
kaitati lakini nende naona hapo naona kwa kuona Biblia wao ndio ikira sege pindi yuko rumba nostalgia imebure you see naona Kenya sana wiki kunwe bugaras music you know sabe kabisa rumba ni vaccine au tamusikine lyo ni vaccine aono kwa bwente ayori get it the right away now manyanga kwa sere nyagitani rumba is brain therapy the brain's therapy so leo itakuwa mazuri hakuna kabisa sasa naongojea rumba mburera kabisa aralia mutoni ekero kwa polile ga Chinsa munichi oko natia ndo guli nyama ndo nyakonyora nyama ligi Chinsa nyo utera baisa 11 oko rumba ga amangana ga arali mutwara ndirero baye tukwale ndinege kongusa ndebitini lakini rende mutaraga naze ndebitini ayoliyo ndigerete this is me papa ziko the bad enyoni the rumba master mwenye meburera ungoja utapenda mimi nimekuambia jina yangu na wewe je mimi nitasema tata David wewe ala te njeko ngonde bali ali bakumira muromo sawe bagukuminga na kyo musara sirumba de na agotire mbali kwanza ama unaiga no muromo sawe wesi Conrad ona ali wakinyanga de rumba commander lero no tukigwatirite maiga Chinsa komisha mara wonde tete bimwanjumure bina tasuka ikiagera ndoje na mwebangete rero mwebangete sana moska timu kubwa ya Lumba ngoso iga asika kirebosio ende kebaletera mangana alumba kabisa yo tabwatie nyama ayeke Chinsaga wewe utapenda yes sana mbia sana mwanjumure leo Ndizi TV gaendera gorigeria Ndizi TV nero bwansuma usi igo timu kubwa ya Lumba inaingia baadaye ende ekwe obwansu bwa Lumba imebulera tiatukolera abo abigari nyanja manero renga sensemeli ya Mario ya mone chibicha bana botambelia ne bakondoka Brighton Makori. Ndizi TV, obwansu bw'omu Gusii.